Nama saya Raza, saya sekolah di British International School kelas 10. Saya tahu The Math School dari website, searching di Google. Alasan saya mengikuti kursus The Math School karena lagi iseng-iseng pengen belajar web. Habis itu ketemu The Math School. Kesan pertama saya di The Math School, lingkungannya bersih, instrukturnya ramah-ramah. Harapan saya belajar di The Math School bisa buat website kayak Facebook.